Mabuyani, salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathelena elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. I remember ugogo wami wayehlala esitshela ukuthi impilo liviri. Ngaleso sikhathi ngangisithi ugogo uthanda ukukhuluma, kodwa namhla sengikubona. Ngingumfazi ngileminyaka engu-45. Le yi-marriage year 3, inzalo lokhe isala. Sikhula usisi wami wayengezwa endabeni zabafana, wayehlala echawa ephiwa ama-punishments, kodwa still wayelokhu eqhubeka ngobungezwa. Wayebuya endlini late bemchaye kodwa still wayengezwa. Namhlanje umarried, ulabantwana abangu-3, uhlezi kuhle le ndoda yakhe. Mina ngaqalisa ubungezwa ngiku-form 1. Ngangisaba ukuchaywa, so I made sure ukuthi ngidlala kuhle. Ngangiphangisa ukubuya endlini ngifike ngibhale i-homework. Actually, my mother was very proud of me, kanti wayengakwazi ukuthi ngiyenza izinto zami ngicachile. Ngangihamba esikolo le-makeup lempahla zokutshintsha. Ngangilama-boyfriends amaningi. I was very hot esikolo, so abafana babebhunza njengempukane. I liked i-attention ababengipha yona. Abanye babengipha imali, abanye babengibhalela i-homework, abanye babengiphathela umphako. Come from 2. Ngaqalisa ukuhlanza plus ngamisa i-period. Ngahle ngabakwazi ukuthi sengilesisu. Umama wami wayengithemba, lalapho wayefaka khona imali ngangikwazi. Ngatshontsha imali ngayakhupha isisu. Ngagula ngapha ngangibleeda kakhulu. Umama wami believed amaphupho, so ngamtshela ukuthi ngiphuphe omunye umama ethatha ipenti lami elilungisa. Umama wahle wathi kulomthakathi olwisana lami. That's why ngibleeda, kanti mina ngangikwazi ukuthi ngikhuphe isisu. Form 3 kwabuya omunye uteacher, so wayemuhle, wayenukelela kamnandi. Ngaqalisa uku-actor, laye wawela, sahle saqalisa ukuthandana. Ilizwi lafika kumama, kodwa umama wayala wathi owami kayenzi khonokho, ngoba endlini ngangingu-good girl. Ngasikisa isikhiye segedi, ngangifohla ewindini, ngivule igedi ngihambe kuma-sleep over, ngiphenduke ekuseni. Impilo yayimnandi, ngapha isikolo ngangichaya, ngithatha ama-top achiever. Umama wami was very proud of me, engakwazi ukuthi ngiyinyoka. Ngabamba isisu sika-teacher, ngamtshela, wathi yena akuyenzi ukuthi ngisigcine ngoba ulomfazi lomntwana ekhaya. The only option kwakuyikukhupha isisu. Lami njengomuntu owayefuna ukubonakala njengo-good girl, plus ngangike ngakhipha esinye isisu, ngavuma. But then isisu sesiphumile, ngagula. Luckily umama wayesekhaya emfeni, so kwakungcono. Ngabhala u-form 4 ngapasa, ngaya form 6. Sengiku-form 6 ngangithandana le-2 ama-boyfriends. One sasihlangana ecansini, the other wayenguholi, efuna ukungithatha. So wayesithi ufuna ukungithatha, then siye ku-honeymoon. Ngabamba isisu somunye lo, kodwa ngangifuna uholy boy, so ngakhupha to maintain ubu-good girl. Angazi ukuthi wazwa ngubani ukuthi ngikhuphe isisu, sahle sayehlukana, lapho ngaluza ngoba ngangimfuna. Fast forward ngahamba ku-university, but ngase ngivikelela isisu, ngaqeda ngayenda. Ku-first marriage lasted 3 years. Umama wendoda wayesefuna umntwana ngoba nguye yedwa umfana owamzalayo. So ngingathi from year 1 kwasokuhlupha vele. Umama wathi siyehlukane ngoba inzalo yayihlupha, laye wavuma ngoba wayengumama's boy. I-marriage year 2 yalasta 4 years. Lapho ke indoda yami yayilomntwana lo baby mama. So yena wayefuna umntwana ngoba wayehlala esithi ye ngakulobola ngemali eningi, ye ngapha ngachata big wedding. So wayehlupha ngaze ngaphuma ngedwa. Ngangisithi maybe God's time engakafiki, but lami ngabona ukuthi hayi man, kule ndaba. Now ngiku-marriage, ngumnyaka wesi-6, izihlobo zendoda ziyakhuluma.
Lo wami uyakhuluma ngoba sokule small house ulabantwana abayi2 mina ngitsho oyedwa. Isibhedlela bathi ngi-right kodwa abomoya bathi isibeletho salimala. So angisakwazi ukuthi ngiyenzeni. I regret izisu engazikhuphayo. Sengicabanga uku-adopta umntwana, ngiyazisola. Yiyo-ke i-confession esuka kudadewethu. I'm very sorry dadewethu, but into engiyithandayo kuwe ukuthi at least uyabona ukuthi into wayenzayo imbi. You are regretting ukuthi into wayenzayo imbi. But it's too late now, yabo, because khangela ubone kathesi isisu sakho sadamageka because wokhipha izisu. Ngaba ukhiphanga izisu zona lezo maybe ngabe sikhuluma enye story. So khonokho futhi okuchiliwe ukuthi ugogo wakho ayihlale ekutshela ukuthi impilo liviri. Yes, impilo liviri, because lokho wena wathi ukuyenza khonokho ukucabanga ukuthi iviri lena soze libhode futhi libuye lisithi lifuna umntwana. Now sokufunakala umntwana and it's a must ukuthi ube lo mntwana because you are inside a marriage angithi bafuna abantwana abantu bona labo bonke bona labo ama-marriages afeyila la yena loyo kiyo bafuna abantwana. So now it's a must ukuthi ube lo mntwana and isibeletho sakho sesalimala, so you can't have kids, yabo. So kunzima vele ezikhathini eziningi kunzima. Abantu we reap what we sow. Ama-consequences ayabuya empilweni after zonke lezi zinto uyabuzenza ujabula usenzana usithi wena uhlakaniphile. At the end of the day wena ngozokhala ngoba kathesi ngosukhala usufuna inzalo and it's too late. And kubuhlungu vele ukuthi ubone indoda yakho isiba le small house ibuye ibe labantwana wena you can't, and it's something that you can't reverse. You can't reverse ukuthi ubuyele emuva ube lenzalo or what, yabona, all those things. And khona ukuthi wokhipha izisu maybe abantwana bona labo they are haunting you in your dreams ukuthi wakhiphelani izisu zona lezo, we might never know. So to all the girls out there abantwana basesikolweni, let's try ukuthi singabi lobungizwa, siyekele ukuba ngo-good girl endlini singama-bad girls esikolo. Let's try to be abantwana aba-right, abantwana aba-good esikolo, aba-good endlini. Umzali kadadewethu was so proud of her because wayebona ukuthi endlini ngu-good girl kanti esikolo wayengumuntu obheda. Wayemthemba to an extent yokuthi noma abantu bengaze bekhulume okubi ngaye wayembelieve ukuthi hayi wami umntwana akayenzi so. So let's not do that. Let's just be good girls wherever lapho esabe sikhona khona, because khonokho esabe sikuyenza is going to be beneficial phambili empilweni, yabo. You are going to yield ama-results amahle for being a good girl, anjabo. Andobona ukuthi ukuplayer being a good and a bad girl and udadewethu now she is crying because of that. So asifunde nini ukuthi empilweni just know ukuthi whatever okuyenzayo kuzobuya kukhethe up lawe later on. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share, and also please subscribe to each channel. Ndaboga.